6 days ago kune-page lapha lali-update ukuthi yena i-album kaKhuzani i-aime ukuthi iye ku-number 8 laphana ku-Spotify weekly album chart ngama-streams awu-1 million kuya ku-1.2 million ngeviki lesi-6. Ube predictor-ke lo muntu lo obhala la kuleli page elilaphana ku-Facebook naku-X. Waphinde wathini? Waphinde wathi ngazo i-6 days ago wathi i-album kaKhuzani yehlele ku-number 9 kuma-Spotify weekly chart ngama-streams awu-1 million and 10,000 ngaphezulu. Bese kuyisikhathi eside uKhuzani album yakhe-ke ilokhu iba ngaphansi kwa-1 million yasiyabuyela-ke futhi ukuthi ma-strenywa ibe more than 1 million. Right-ke indaba-ke nansi-ke weekly artist report uKhuzani from i-26 kuya kuyi-1 January-ke iphumile-ke report yakhe-ke sibheka ini-ke ama-streams nezinye izinto-ke ey'khona laphana-ke ku-Spotify kaKhuzani. Bathi total ama-streams angazi bafowethu yini enizokwenza i-research but asewonke ama-total streams asewu-87,962 1,447. Kusho ini le report le Spotify performance overview angazi ukuthi uyiqiniso kangakanani. Ama-followers awu-395k, ama-monthly listeners bathi awu-571.9k. I-1-ke le ireport angiyi-1 iyi-2 abayibali bafowethu ingaze nididiseke. Right-ke nakho-ke ngifuna nikubone lapha nje besihlula nje kodwa kuleli viki leli bathi-ke album yenze 1,186,605 ngaphezulu futhi nje u-1.186 million iy'namba zime kanjalo-ke. Asazi-ke ubuqiniso-ke ukuthi bungakanani. Imibiko ihlukene esiyithola laphana bafowethu nanthi-ke sithatha kwesikuthathayo ngendlela esiku-receive ngayo. Kunama-website akhawunta izinto online siyaye sithathe lokho esikubonayo ukuthi ngahle kusisebenzele maybe abantu bangakudinga futhi bebonga ukuthi le information kukahle-ke siyithole ize-ke njengoba injalo. Njengoba nibona-ke nalapha ukuthi basho njalo ukuthi weekly result 1.186 million. Lokhu bakusho kanjani na? Nazi iy'ngoma from i-26 December until i-1 January. Bathi ingoma ethi ijola nayo ibe nama-streams awu-111,000 bathi yehle ngo-25,000 yabona. Bathi uma nikinikana ube no-108,000 wehle ngo-25,000 compare iviki lonke kuleli elesi-5 or elesi-4. Ngasensohlanye bathi yona-ke ikhuphe ngo-74,000 yehle ngo-14,000 uma uyi-comparisha nakuleli viki eledlule khathi kuphuma update. Bathi igqoka kahle yona ibe ne-71,000 bathi yehle ngo-6,000 noma streams. Ithanda mawala bathi yona ina-69,000 bathi yehle ngo-4,000 uma uyi-comparisha neviki lelana eledlule. Umshado wamafa bathi yona-ke bina-40,000 bathi yehle ngo-16,000 uma uyi-comparisha. Inhlanhla eza nebhadi yona ibe u-34,000 yathi yehle ngo-19,000 from previous week. Bathi imbongolo hayi akuyona-ke imbongolo esiyifunayo kodwa-ke shuthi-ke ezikuma-trending lezi ezikuma-trending unumber 9 abanye bayaphika 33,000. Angibolanga nyoka ithini-ke 31,000. Ama-streams ezehle ngawo-ke lawo seyizoqala ibuyele nalezi ngoma ey'ndala-ke bafowethu kade zikuma-top songs or top tracks seyizobuya-ke njengoba nibone imbongolo beyibala-ke laphana sebezoyi-update-ke ne-list. Asazi ukuthi yiphi-ke ingoma-ke ezophuma-ke laphana kodwa-ke all in all bathi i-album yona-ke yenze 1,186,000. Ngiyathemba ukuthi yena accurate lama-calculations ngoba ukurifeya uSpotify awuveli usivezela izinto ezimbalwa nje uSpotify. Uma sidlula-ke laphana-ke iy'ngoma-ke zime kanje uma nikinikana 1,057,000 ethi Jolana iyeza 963,000k ikhuphukile-ke. Sibonge kakhulu kubantu abakwazi ukuthi beyidlale kubukeke kuzoba nemiliyoni-ke fast-ke this time around kungafani-ke na-last year. Zonke lezi ngoma ey'vela lapha zikuma-600k including igqoka kahle ngasensohlanye into ithanda mawala. Nazi-ke ezinye iy'ngoma-ke ey'khona-ke njengomshado wamafa inhlanhla ngiphuza kakhulu okumele ziphushe kakhulu bafethu ziyoshaya laphana ku-500k or more.
zikwazi ukuthi isondele, right? So indaba ime kanjalo-ke laphana. Kodwa-ke okukhona-ke bafethu okunye enakho yiwo lawo ama-monthly esinazi-ke adehlile seko-563k asephinde akhuphuka athi 573k. It depends ukuthi abantu bastreama kanjani i-album. Angeke uze uconfirm ukuthi kanjani, it depends, kuya ngabantu. Njengoba nje kade kuzohloswa unyaka uKhuzani eperform emcimbini, abantu abanye de beqala ukuzwa iy'ngoma zakhe ey'ningi ezinye bangazazi, bephinde bebuye bezodlala. Lokho-ke kukhuphule-ke iy'namba-ke bafowethu, iyona nto eyenzakalayo lapho. Nanso-ke ne-album nayo-ke isikunumber 11 njengamanje-ke. Eyi, ngangiy'tshela mina namanje ngisasho, ngangiy'tshela i-album kaKhuzani yayibe isiphumile ko-top 20 ngokwazi nje kwami ukuthi abantu abaze bengagxili kakhulu ku-Spotify abathanda kakhulu YouTube abantu, but ukuthi sesekunumber 11 nakho lokho nje kuseyi-miracle ukuthi khona lapho asabalwa khona uKhuzani when it comes to Spotify. Siyawabona ama-list ekhishwa ngapha nangapha, kodwa-ke nje abakubaluli ukuthi le album isalwa namanje isesilapha kunumber 11 evikini lesi-5 or evikini lesi-6. Into ethabe kanjalo. Sibuke kakhulu-ke ukuthi konke kuyenzeka futhi-ke kwenzeka kahle kakhulu-ke. Yizo-ke iy'ngoma lezi-ke ey'khuphuke nge-7 days zime kanje, zikhiphele number-ke leyana ethi weekly result ethi 1.186 million wama-streams 605 ngaphezulu. Sithembe ukuthi noma kuphuma-ke lo muntu ohlale sibhalela iy'ndaba laphana kwi-22 Africa nazo zizo-corresponda ngoba nathi siyicosha lapho siyicosha khona izinto ey'fana nalezi. So asazi-ke ingane zakwethu siyodibana-ke ngokuzayo sesizokhuluma-ke khona la kwi-Window Fire Soweto-ke TV, sesizonithulela-ke iy'ndaba njengoba-ke zinjalo nisakahle. Ngiyabonga.